Guwahati kaumna in Sangpo apartment ako na 15 August 2022 Guwahati City Flyovers Jose vlogging bola kanal laghaw to kagachiyon di chalo शुरू करो किक 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 ना Chanmari Milanpur road na ako nakakipat doon na hiin Guwahati City flyover izat umam Flyover Jose left side Flyover Jose kaga 15 August zana Flyover Jose coverage ka bol hindi Guwahati Chanmari Flyover 15 August 2022 Indian Independence Day somsagi lugut chan na 76 times aman nawa decoration of igaga tao Chanmari Flyover Guwahati का ड्राइवर पा है वही उलुबरी फ्लाईओवर ako nakikipag-honding ulang Jalupari Flyover tan
Kaki phati ahi e jang pena chedi wa Flyover 15th August 2022 76 Indian Independence Day Kimanaa decoration neutsa Assam government aboro so flyover number 2 Guwahati adinga flyover Tunila kipat na aku na to flyover ani chan ai kat chu chan mari tuahi ulubari ichizang pena chiding 6 mile chan kana para chan ichulam chiding dan ichi tua event ni ulubari flyover ai ulubari flyover dun akichaitan aton Tunila 15 August 2022 76 Indian Independence Day Kimanaa Guwahati flyover decoration ke bol atum channa bhangagar Guwahati flyover ahi tua izo ne bhangagar Guwahati flyover oi tain anaveki noitin izem tia channel avea subscribe bolo au mahele anabol saw sawitin khat na khat kitu bom nan tu ban ti on vlogging hoi hoi in bol pe ti hi ti yong chu het nom adang hoi in bol pe jing du he ti chu ana he ki nu ti loi lo ul te hon twa hi bangagar flyover aki chai di chetan Guwahati city nom ta he gam sat lai ai wang jan tu wan di nomin tun bhangagar flyover aki chai tai
2022 76 Indian Independence Day Timanna Assam government Guwahati sunga flyover decoration abol pichihi ali channa masapena chanmari hein ulubari hein bangagard hein tuahi Ganesh Guri flyover hein Ganesh Guri flyover tuahi Ganesh Guri flyover izot layu hein Veotin num the zingen zan view chu kamasat wangin nangong nonga zan ting na hitya hi Guwahati anam ku tha the if you feel that you have to come or you have to enjoy night riding, you can come over to Guwahati and have a night riding throughout the city. Boncha circle na bol the zan kova ke ya yong na kitol the to in Ganesh Guri flyover ifem de chetawi dam lew aban flyover ipaki to tag Toakizoti Dispur flyover Guwahati in 2021 aje government inauguration abol in ichi bridge athali nalayin chule 15 August 2022 Independence Day 75 celebration ahe government Assam government azep in ya chu ahe kalu lai amu kalu lai on pichi Guwahati iti tingle Dispur chu Guwahati aki hezi ngahi pichi Guwahati Dispur flyover ahi iti chu in ahead diwa so piho avezo se reverse se pin se pi ahi pichi Dispur flyover hi kani ahi akakat lang ichi pun jit lam sangko Ganesh Guri ako na ichi sule jit lam sangakat ichi puyin nila ichi lam ichi lewen jang pet na 6 mile lam zona downtown lam zona ichi kum su ichi Dispur Guwahati flyover Tuahi 6 mile flyover Guwahati a KWS Church lam izut tingle ichi 6 mile flyover noya he kichi in ya chu tuni 15 August 2022 75
all 76 independence celebration adinga he some government city sunga flyover ho azep achu atha bea discover ai lo le gaki pu do ki na bp ho viverson avet dinga itia he pa sa he long le gaki kalsung ai anave su ke yo tin Guwahati in ting leo ga he chin di de sa na zala gaki wa le a zan noya gaki bol ai Flyover Guwahati tuahi kazot bet on iti flyover hi last azon na chui loading ai mang last third idham kong ki bandan tuzana hi no ta nom namunwa nanavet thi diwa yanti ta video coverage nakipolay 15th August 2022 76 Indian Independence Day celebration sa lahi Panapara flyover lahi abana hi chipai paile July hi Guwahati adinga hospital min thangta ga het diwa te chu chi wa kimuhi metro city metro hospital and Guwahati metro hospital akimu masahe chi abana hi health city Guwahati health city hospital ai Guwahati adinga hospital min thangchi tutu amin ahazut chi hospital chi yong et tha diwa over in bol tha hai Guwahati Khanapara kona jalupani flyover bridge coverage holdinga kakitol pet ai
Pat 20 minutes at least 20 minutes som ni be la de hain ya chu aka la he lampi ho rong i tabang ham ti iga he king na di wa chu kin vet sa he lampi ho hi government asin vet he in ye chu bu yin chu le ba le rong le ha sa ta rong zan ho ya ti ai ki to la iso chana video congress in ball a tuhin January flyover ki phadi di tan ai cha bu ai tai January flyover January flyover a January flyover ki pan ga ve utin July wang hi decoration government in apol pun hizong like Guwahati adinga flyover to Pinoy iya chu ihet KT wa tunika ay kinbet sa he ano mano may ni view hi flyover chunga ko na hichelam ay kibet sa analam to Guwahati University chula airport jo namun ay Guwahati University chula airport LGBT airport jo nalam ay và vậy là tuahi flyover chungachi pai honing kati Brahmaputra li koma kagki do only to ting la Guwahati University lamdong ni bagat kya chapa kile ki only ai tai
sunga ko ben kita na he asungku tu ni laga kilu na na ichilami University quite time over ga bolo lahi ikle kitu ke boy Guwahati city lamai chidi tai Guwahati Maligaon Flyover episode PE Chan Mari ako nakikipanin Guwahati Maligaon chan hi aku chan na hetan Guwahati adi nga flyover aku chan na tunila 15 August 76 Indian Independence Day ki manjana flyover discover ki bola aku chan na hetai teacher ave lai het di wa kan remind ki no he Guwahati Maligaon flyover aki khel tan he Maligaon flyover khel tave Guwahati Maligaon flyover ki khela chihi aki patna he in flyover tha asimo aki patna he in government in flyover hi and simding Guwahati adi nga flyover traffic jam atam ji a Maligaon area jong hi ji a chu flyover tha asim he in Guwahati adi nga flyover asau pen 1 kilometer tabang hi di he in he chu government in Guwahati under construction na ko he in ki zo lo lai he a ho le kumki 2023 lam le zo thingung hi mai the ya chu hui tabang Guwahati ang no mau ma ai le what 2023 lam le nong wa ai le government in anazo tamai thi he flyover tha construction the longest flyover in Guwahati achieving like 82 ahead diva kan say in tuin icha lin ta ho pheng ge kui jing ho vai po le ho he ga ve le cho he pillar ai in a home ya cho chunga hu alam thung an do ki tu en government nim thil bol the nei asangin ya chu a hello lai on in a head diva atha kain hil chet chit ai the longest flyover hung hi ditai Guwahati city adinga traffic laila hi chi abol do no wa la traffic jam twa long hi sun le chi a hi le bike na chi le at least 1 hour
gare ai chile chu at least 2 hours 1 kilometer hel na dinga 2 hours kila ai itabang cha hen ni ai government in planning hoi ta ania ichi Maligaon area se hi a important nan chu Kamakyam mandir aumin achung lama anoi langa hi Maligaon railway station umkit hai in Guwahati adinga railway station ni aumin khat Maligaon ai in khat chu Guwahati railway station ai in ichan ya chu important site ai lu important place ai ji ai traffic azam ji ichi ai government in kam chala flyover construction and ball ai chu 2023 le na honga ai le Guwahati chu nom ta boy le la a kho le government anazola boy le la Maligaon airport chu na lam ngong nom ta imacha boy ka loading zang jela kitol thi ai tai hello lai hon in a head diwa atha kan se he pillar hoi ve le thu pi in alli thi dan dan he asawa sawa he in chilai imu su na diwa chu flyover kichai he jong le khat a umi Maligaon na longest flyover heading a hi ti pa che I het thi na diwa video cover kin bol kit he in kunong sauta na lain zana hi traffic jam lo he in traffic jam lo ji a hi 10 minutes tabang hi chalai ka ai tilaki ai tuahi damsela kitola Guwahati he round khat kichaya 80 route Guwahati adinga athupi pen
80 route in 80 route na hi iza kai ki mu hin machinery thil ho zo si to hi 80 route flyover ki ho pe da hi chi to aga ki zot hi 80 route flyover 80 route atupi dan chu rice mill thil hian lang ai lo le circular su ho yan lang ai lo le drill machine ho yan lang agriculture product machine ho yan lang farming a ding na ngai cha zo si gari parts ho yan lang gari tire ho yan lang ai lo le atang za chum parts ho namu na ding chu Guwahati a 80 road he 80 road ga lut na dinga ita flyover chunga chi 80 road he to hi flyover 80 road na flyover akizot lai he chu river so supi hon he diwa avela kin sei kit he 80 road flyover akihel li chetan to hi 80 road akihela ala paltan bazar ki phading a tai tun 80 road akihel tai to hi Guwahati Paltan Bazar Laptokia Fancy Bazar Gazut na Paltan Bazar lama kona 80 road na kona Laptokia Fancy Bazar Gazut lu na flyover ay in echen flyover khat au min khat chi lang khat hung lang khat chu railway station na kona hung lang ay in khat hi 80 road na kona Laptokia Fancy Bazar lam ga gal kai na ay in to hi fancy bazar ga agal kai na lam chi flyover chu isu no hi tun akikhel tai this is Cotton University ka signboard hi ka Guwahati Cotton College Secretary Thai Cotton University. This is main gate. This is a main gate. Cotton University. to hi Cotton College cha kona ichi pele railway station Guwahati railway station kimu ahin chi Guwahati railway station chu loiteo amukhalu lai on iheti nadiwa kin dat sa di ai tuhin Guwahati railway station lama chi peikil le tihin railway station gal anga aga kimoin ichlai lampi hi railway Guwahati railway station zutna lampi ai anu ma nom jing ai amu khalu lai hon hungun lang Guwahati a zan riding night riding bolon ti che athanom lo si ga ki team naw ai Guwahati railway station kaluthoni akilungin ga veleu chen awa be se ji a thil iza kai ki chi lo hen reality a che ahoya hoi ai camera hi ahoi zu be se tapu chi Guwahati railway station ai
tua ga ki zot flyover hi tuni 15 August 2022 76 Indian Independence Day zana Guwahati hopi a city a 12 flyover bridge discover ki bol hole a asom la ni chan azona pen pa hong hetan hi to hi icha kuna ga kimu ichilam left side lama to akimu hi Guwahati railway station hi tu hin railway station ako na ihung potle Paltan Bazar ga gal kai na in ichilai flyover bridge hi tu hin Paltan Bazar kalung di chet hontan flyover zong kapalgal kai di chet hontan kakum tha on le Paltan Bazar hi ditai to hi Paltan Bazar akilutan he भैया क्या मिलेगा दुकानदार दूसरा है दूसरा है हम भी खाने के लिए ओ भैया क्या मिलेगा आ रहा है मोमो मिलेगा हाँ मिलेगा रोल मिलेगा मोमो मिलेगा चिकन पकौड़ा मिलेगा। दुकानदार है आ रहा है ओके हाँ मुझे कहाँ मिला है साला हाथ में चिकन लेगा घुटता है साला मोमो टेम्पर गाने हो देंगे ये जगह पर दे कस्टमर ये रुकिए मोमो मोमो दे हाथ में चिकन लेगा घूम जाए साला पापा बोला मोमो होगा 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 ना होगा 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 मोमो अन्य नहीं कनी चाय चाय होने ले कच्ची फाइट की होने देता है tua hi kakipat nahon Chanmari flyover bridge kale pha hontan 15 August 2022 76 Indian Independence Day zana 12 flyover bridge Guwahati city a discover ki bol mission success ahitan avela jo si pathin phathei bun lang na bon chau chunga gun chu ta na vet nowa sau le jong le ari chu city khat ki vel ai tan sau di mong ai in gun chu ta na vet jalin na chung chi wa ki pa thu kan say please subscribe to na bolun lang likes ai in share ai in ai lo le ki thu pi na i bol thi lam chi win hi chi channel hi bol jingu ti chu loi lu te nga kan tim na ai ka ki pa
Alo Leute Hosu say cũng là in kalung kita na bon chao so nga ki patu kan say sangpu apartment right now.